religious and political voice in Tuzana nan kut kan tlai ha Tuzana hen ka hen kan naw pa Joshovan kong happy paren Tuzana ka hen special guest asmi CBC USA kan GS Asia to ko chon siwi olein ka hen president le secretary nuni ang kan vantal pi kho e chalong salon atua hen kan naw MMA ai thu chu ma ve mi ka hen Ephraim ku zone ang kan vantal pi kho e Tuzana atu bantuk in darwana ka kan ni phun ni atu bantuk in taina kan hu na ka lom pi nak chin inin chan ang kan pe tu kan pa le kan naw le nan chunga ka lom ti mi kha ka huna hen sabika van chim ka du e se Tuzana hen introduce na khate kha kan van to ta lai e kan GS hi chu zapi ni kan van thai di mi sa ko la ka hen CBC USA kan GS Reverend Dr. Jolien Thangase ma hi chu introduce to na van how ti lai lo khavial kan van sa ko se la hi ka hen CWO kan president kha kan van som ta lai e introduce to na nang ma te in bang kan to pya ta din kan van som okay se khat na khat te ga jin hin religious and political voice dai jong in CWO ne jong lai khana pung cha nak man som le ngom pu ka ka hen ubik chung wa chim ta ka ban du la ke ma khamin chu bam dik thong se tu he CWO ne president kun de se la CWO cha hin CWO Indiana in kum sapi kum rukum street sung secretary la fundraising director la president kun de se la tu kun dai ta kan NA cha hin president cha team kan de se la Indiana place Indiana de se CBC jakana Reverend Tong Modin jakana na se machun pa pakhat ke nai amina race cycling par se kada chiu se tam to kon chimo ta makhabe ta sung se la se kan lom chuti sia chon hi ka hen nunga kan secretary Sweden Park kan van som ta lai Sisa kan president ni kan aman chim dik ngot chang kauna an kan obik na chunga kan lom tuk ti khaban no chan ta ka du la kan ma kamin chu Sweden Park se e chim chang tuk an kan atu siwa on a hen board secretary wen ka tlei choma leo bi se siwa on a he ke hi ma kha kan term khata cheu thong kha karak chuan secretary jang karak chuan ma chim board member ka sebal kum li chung thong ta ko ning atu kum kha pathian thong an khana kan team chan la atu secretary wen ka tlei choma leo bi se la kai hi ma chu kan ri lao wa sang kan ri lao nan atu chu sang khai choma leo bi se la tu chat sa program ka to choma leo bi se la ma khas ko hello se kan lom he ka han nunga Sweden Park just CWO dir hun na tun lewa voi khat interview kan tu bal changya tu he voi hi na kan ton se chan na van ka pe than cha ka lo se kan Ephraim ku kan van som ta lai Ephraim ku nangma introduce nak wang kan tu pya ta lo min Ephraim ko asi kumkul kasi Wisconsin ku mi tu kum li se chang America trot mi kum khat le chau se chang kapa min van thong knu min nini suisi Khwa min nalang asi okay okay se kan alom se Asia chon hi ka hen kan pastor GST kan van som chot ko la e se atu bantuk in Joshovan ne taina ang kan hu pyak tika kan ni phun kan lom chiu le zaitin da kan pa le siwi on sia zaitin da khwang kan khan pyak na o kan ti kan bo chiu e Julio atu bantuk in Joshovan lop pi dinga December na le kwa tim tu na han nei ni kan thei e ma kong happy par in he kan GS pa kan van som du mi chu Joshovan sina lop na bia na chim du zonga khan van ten pa te ko lo zaitin da ne tim tu ning dan si ti mi te kha he ka hen ne pi som na he ne tim tu na kha detail de in van chim dinga kan van som se tampi lom na kan ai masabi ka religious and political voice
kan tuan bumi mi pun nanti lah buat kriminal kan saya buat pentisona ampe ko hase atu liao chan su Christmas tha si Christmas lom na he chan kan leo che ba se nanti lak chunga atharin Christmas lom na dai na atharam ko se ti kha ban chim kan sa phone hi tu zan he ro lo pin nan ban ka son me last minute tu nei ti long ka ban the e tu ban tu kan program nan ban ka som be cha sunga khan alom na tam pi kan ei hi atoi na kan chim ko ni zom lai nan the ban tu ken atu liao kan dam na kan ni phun ko nga lung la thenga in kan um liao ba se lung la thei nak ngai chet nak thong pang chen akan de cho ma liawa atu ban tu ken kan ni phun songin tai nak ngan pi kan hu te ka kan lom atu liawa chun Facebook pan ka wa hen ala big mi ka hen kan ma mi phun songin pathian ni pi tai na hu mi jo so van kong kha se le tuan da wa khan voi khat arak tai liawa khan tai na hu liawa khan kan som lai CBCSA ni ai ka hen ti phun pakhat khat te khilom na kan to pek lai te program kan rak nei na in chan dang dang avan ten ti ka khan kan rak to li kan rak to kholo i kan lum thi ten tha kan cham mi chu at next I fight ti ka hen tai na hu te ko lai chu ka chuna chu tu chun sung loi de ti khi kan tha cham na rak si chu jong su pathian ni tlam tin teri pathian chung jong kan lom nan the ban tu kan velai chunga hen mi phun ame bi pakhat long kan si long selowen ram si fak bi kan se chu ram si fak mi te chu boy su khri acholiawi judaram bethem avlei chonga pengtlang ame business nai sai lo ti ban tu ken pathian ni lam avan kan foi hom sam te te alam ki ben kan mi phun cho tampi kan mu le tu tana hin khatai na avan mu ti ka khan phunin ban ru ban chai chiao kha ase le se simana hi ama pum pa ai zom nak ama pum pa atan nak le athon na thiam nak long hi ase ram phrim lo ti kha kan mu le chu za chun hi ban lom pi nak le hi upat ban pek nak hi kan tu atha ko lai ti kan ban chu ma liwa khan thong kan the mi chu adang dang zong hin tuan tu chiam ti kan the apakhat naka CCI zong ni hin to ani team ti kan ban the chun adang dang zong ni khan an som ti kan the ama hi van chon ko next lo kan ti ama he kan ban contract ti ka khan ama le kam khan anu na van chon chun apa tot pa ha van chon kha asi casual kha chet ngai chu za chun apik pak chiao wi vatu hi ana kan chun mun ka te kan tu atha ko lai ti ru ana khan an atim ni kha se ze ruang ada kan tua ti mi khaban lang tar ta ning lo apakhat na ka hi UFC hi vlei chunga nan the ban to ken ki min thang ta tak me si ke mana kong mi tam pin am ko ta ban chim ti lo am ko se lo ase dong Asia kan ti mi South Asia hen pakhat na champion ase chula kum jong hi ano jem se lar mu ko na ten kum ri ti long asi kum nok ta tak na si pathum na sirwa te ka roi ka pa surak ngai thiam lo chu se phone korama ama ban tu khi an umbal lawe kan mi phun long selowen ka chin kan unaw ong la san ve long ni khan arak mu chang e kha kan da ki lom ta ki kan ma chin le ka chin unaw bak ni hi ban tu tai na an mu te ka hen sung loi tu ki kan ruwa ti chu cha chun hi lom a phu ko kan ti adong na ka bi abe pi jami kan ruwa mi chu tai na ka hu liao kha nan the ko we kha kan tu cha jong ni khan fast strong baka ka tai lai ti khan ai ruwa chun hiti zo ruwa zong a hen minung tampi kan el atai balalo ti mi le atai la ni kha kha se man se lo ka khro har nan pathian 20 ka ruwa mi chu minung tam pi ne than champi kan champi le anwani second time baka khan tai na ka mu ti ka hen azo tu pol tu kha cho tangka tampi liam zo mi jong khan lung keng lo ngai fa sao de van tong na se lo ti kha cho lung riam de ti kan du ko nain pathian len ngan na ai phuang te kan ro via te ka hen jai si mana kap ni in kan zok mo kap ni in ka ti te ka khan vole le zong kan zok ti ka
ama pumpak chung zong hi bentuk milung thong ai zoom mi pasal tha kan mi phun achua mi zong hi lompia phu chun kan ma mi phun chungin champion vlei chung thein kan mi phun akan choi sang tu asina hram hi abepi tukun kan ro long selawin boi pasina lom na kan chem lo ase ko ti mi pathian kan thang that ok ase ko ti kan ron cha khan tim lam na kan nan nei chu ronga chun hi program hong chuna kha se i ka hen kan lom ngai mi chu CCI สงขากันบันชิมนะจนอามาของกันบันชิมแต่กาคันมันกันแต่กันตัวตินทลายกันบันตี COO กัน President สองนี่คันค่ะนั่นตัวอะไรที่ท้องกันเทกันมาสองนี่กันตีขอโตเต้นกันเป็นบ่มอะไรที่ขาห้องสิบกาคันเกมมาสงไกลลงไงมิซูอี organization กันสิสงอ่ะเบียกนักครีฟาบุสงอ่ะเป็นละตั้งสงปีกปากที่ที่กันตัวมีปอลฮีเจบรรทุกโอทัดนักเช็ดนักสงอ่ะเห็นอบูเด็กกันฟันชาโกตีกันด้วยที่atu zonga tampi organization amriko laina in atu liawa CBC USA chu kan mi phun minong tampi kan phun na kase Indianapolis chu lai mi tampi kan umna kase CCI chu Indianapolis mi na kan lai mi ti la IO zongan si COO chu America North America mi na kan mi do ti la IO si kha pathum hun khatte kan tu ti cha sungloi tuk ti kha kan ro cha khan chu ti te chun kan ma CBC USA kan office te khan meeting kan ban tu ai o khan na kan nei kha se le ama ai man chan te kan ban that te ka khan atu ni hei ko ti long kha ai man chan kha hong si cha khan ni hei ko kha cha na to ngai kom na khan tu kum chung se pra to se ko se ti kha kan du e tu ti chun amma le he kai committee kan hat lak na he ti kan ti mi kha se le kan tu tik zonga hin vule len kha UFC thon nak long kha se lovinถ้าจำนักเตะประเทศสลมนักชิมีอามาจะจงเห็นหมายเลยจงอนุนักหิมนักทนนักประเทศนี้เอาปีนักดิ่งค่ะจำชิจงหาที่จงกันดูดิตัวจงกันเทนอาจนไอ้ทวดทันเรื่องบางสิ่งสิมูไฟที่ทวดติ้งก็เห็นเลยก็เลยดินั่นหลายหลายที่ก็รู้ติ้งก็รู้หมายเลยจงไต่นักมุ้ยเฮียแชมเปี้ยนมุ้ยมีจงเฮจานสาวปีจงคลิปข้อนักจงเฮกันจำปีหลายที่ค่ะกันติมีค่ะเสร็จเต้กัดลามที่ไล่ลงนาเตนเต้ค่ะตัวนั้นกันเสียงที่เขาไล่เต้ก็รวยกันตัวติ๊กซองตามจริงแต่เว้นชิมหนักจานซองเขาอุทานเต้เขาไล่สุดานให้การ religious and politics voice นั่นทีถ้าทุกอย่างก็ว่ากันมีพื้นที่เบียกนะให้เช่นเขามีกันเสร็จแล้วกันมีพื้นที่ประเทศกันบอกฉันแล้วว่าจนไปเลยสิมันกันมีพื้นที่กันตัวคอมแล้วจะชัวร์วันซุ่มเฮkan mi punne pathian sa tha champi ko risti khaban chim ka du e ado ona ga chim ka du mi chu zo sowan na chunga kan lom mino te na se na thinlung na thon na thinlung put na nai zuam nak chunga hen upan na kan pek kan mi phun mai nang halter chin lai mi pa pasal tha na se mai le zo boy pa ti se tha kan champi ti kha ama chung zo ban chim ka du e tu zan he ka hen akan host tu le religious and political voice in kon ne tu se tu zan ni ka e CYO kan nam na le hi program item media te na nan chung zo lom la ngan pi kan nei ti kha ka ban chim kho mi se salate nan di la chong tam pi kai lom atu he service ni dio en ka ban chwa si sa khan kan chwa tak so ko na lai ro jar ka thiam lo ti zong kha ka ven no chi na nan di lak boy pat chona an pe ko na se kan lo se pakhat te van hal kan du ta me cha atu ta na hen indiana mi long ma silai straight dang mi kan mi phun kan pa la ti bantuk special in som na te nang kan nei pek kholai ma se amma chu be hal na thanga ase ya pakhat na ka atu hiมีสารที่มีลองเขาไปคัดกันตรงเต้จนว่าวันนี้เปกเสไทยจริงก็ได้ต้องทันหลายอีเวนต์สวยเสียหลายเต้เขาบอกเขาจะเชื่อแล้วกันบันใจได้หลายนั่นเป็นเกมมาก็บันเทิงจนซีไว้องค์ท่านนี้เห็นจนเต้สเตย์ดังยังมีสักเทียมสักขั้นสมกนะจนในการจนว่ากันในเปกมีทรงเฮกันป่าเลยให้บรรทุกกันไฟลังมึงมีปวดคันสินหาเลยเต้เขาไอ้เรื่องนี้อามาเวทอาจารย์เนี่ยโตตุกซาตัวเห็นเต้กันดูหนึ่งจนกันข่าวเขาไหลแล้วนะแต่ตัวก็บันชิมนี้ที่ organization ปฐุมเฮกันมีผล IO กันตัวไม่สกาวที่เตตุค่ะแล้วกันเทเปียกทำมลติเตค่ะกับเรียนเรียกคอมมิชเซ
se tha tuk ma program tia kan ni lai mi chu lai phung te kha awar mi kan sitika atu nia khan pu cha hung ni comment avan pek mi te ka mu e ma si kho sin ten ok atha a chan tikha kavan chim du ta mi chu ado atu bantuk chu valai chung a zai kan ti lai champion pi sitika khan vai lai le ya chun sa ka pana ken ladau ke vali thok on le bol sa kan tim ki mo la khaban tuk te tin ha ka si kho sia chun vai van ten ok na that asia chun ti mi te kha program sui ti ka ma te kha ka van chin du ta mi se na chan nang kan van pek na lo se kan ta ken not la le te ya atu ta kan chim ban tu khan kan kal che jong kha thau lo ten chun a bule ni jong a kan avya kan te na kan hu na jong kha ai van tu chi bu khan te khan van kom din teถ้าจำนาแค่ตัวดึงชุนติมลำนักกันเนี่ยก็ที่เตะค่ะก็เป็นเด็กคอมมิชโลตำปีกายล้มเว้นเนี่ยเสะค่ะกันอารมณ์ทุกเนี่ยเสะโลค่ะเป็นแนวค่ะเสียจนที่กาเห็นCWO NA กาเห็นวันบิกของกันวันสมไลใจตินดามิโนเลยกับจงอินนั่นติมตัวหนึ่งเสียตัวตันนะJoshua van che kumkul la kumli minaw te asla nan ma zong CWO minaw kan kan na event ha e nan ma ni te zaitin da atu tan ra lai mi ni hlei kuwa hen tim tu anak nan nei hlei khun ni mo ti mi te kha sharing van kan tu ta ding kan van som se kan jis ne chim tung kan te short notice last minute bak na min sirung kan tam pi kha kan du nin kan phen kholo na baten atulia we meeting kan dia we thatem bia kan khet mi so airport dan tak jong se celebration event ti jong se CBC jong se atam kho tam min minung rak sukna se ti mi kha kan du ni se Houston atun kalia we airport dan nak kan minung pa pukul jong andon le maka ka ban jot ka kan nan sia rem se wa da ka te champion pakhat tak ban speak ko mi minung pa pukul man dan ka te jong kan atu siwa ni kan ti mi so ni zan thok kan video te jong ban so pa chang la tu ni thok in ni che video pakhat marketing promotion video pakhat te kha atlom big video pakhat ka so pangala invitation to Mino se upa se mirang se Joshua van supporter pokete kamat chin milong slawin koram ummi velte jong sna se ma tu ka jon indiana ummi e Joshua van supporter smin pokha som kan du la chim du ka jon kam miss COA miss jong se Mr jong se amma jong kan video le jong in thong thna ka tampi video ngam than te la la hmale jong in Joshua van he interview jong to kan to telatin kan na khal jang la ma jong ne champion kon tik nuwa kan to tin la cho kan ti jang awan ong jang la interview to ding jong he a schedule ha van da ma chun ma jong kan ban to tela la he ka jong tin kan naw pa FM jong te al mi le jong ai thura mi jong ban se la ama man tuk cha mi naw tampin lai pa pul te Joshua van kan ne zu du mi tampin la ma interview jong a chun Latin da Joshua van a journey din da thok dan la din da UFC champion si dan jong kha kan naw le cha kan jong kha tampi mate jong interview jong kan hal tia la na kan jo te la so se kan lom ka hen se sui kha kan van hal to lai Joshua van ni te na kan hu piak mi cha zai thluk in da nai nuam la atu ra lai mi ni hlei ku zonga chun zaitluk in da hi program a hen nai excited na si zaitluk in da tu han thin lunga busy chang ti mi te kha bang kan share ta to la se kai lom tok ka thin lung he dia hen chun ka excited tuk nak la kai ni tuk nak ke cho bia ni atlit lo ta ko neng the kan program tu kharak zo te u lo ze tuk in da kan lompi chin mi phun ni se sa a fan sport zong ni sin ha ze tuk in da kan lompi ti mi kha kan program a kan live song en dak zo te u si lo la mun ma zong khanak la te u ma kan nam hu te ko la se bia hal nak kha an huwa kan van lut fo ma ha la ye ka hen FM ka van som ta lai se FM zaitin Joshua van ai thong mi kha
nang MMA ai thua mina sivetika zaitinda namu ninga se timite kha na feeling tlompalte van chim dingen kan van som Marang Holin Kavachim Kolai. Okay. Yeah, so I'm very excited for Joshua Van coming off his recent win because every mixed martial artist wants to be in the UFC. There are many promotions, but UFC is the premier league. So if it was like soccer, it'd be Premier League, and then you have like second level and Division 2, Division 3. UFC is Division 1, top of the top. And I just want to give him big congratulations on that win. Although many people would say like it's not really a win because of an injury, but it's fighting, and a win is a win. So just like a big congratulations to him. There's many things that go on in the background of like waking up early in the morning and doing things you don't want to do, training hard, watching what you eat, and fighting is really a mental game, like the preparation it takes, cutting weight, and just showing up every single day and being consistent. So there's big props to him. He's a very hardworking man, and he's earned everything that he worked for, all thanks to God. Se tha kan alom kan hunleya kan unaw pa bia krak ru aliwa abala van shotar tu ang katila comment ang kapek mi kha ka hmuti lo la zaitin nabala nang kan pia khau na ma nang kan show khau tu alai ma zai na lo na ba ha Yeah. la na ang ki van de phoila zaituk in da na ba di athati mi he wang kan show to na pi hana hai leya ru chan na ve ang kan pe kho mi no na sala Oh, wow. oh okay awesome pong zai za da na se Atua Pong Zakatla Somsri Kasi. oh pong za khatla som se atu khan na pe kha pe zai za 5'10". 5'10 de Mhm. okay se khavial convention se lo video ai thok nak te jong kha tlom pala next bihal naka khan kan ban lang tar te lai e chon adang bihal nak chunga khan kan ban kal than te lai ka hen su sui kha kan ban hal than ta to lai atu tan ara lai mi ningan ni December na hlei saria hen ami kip ni airport vadon owa thalai mo chon sinker te pol na jong he nan som changnam a ho te pol da som nan tim na program te khe zaitin te de khinda kalpi nang kan tim ning asi te lai ti mi te ka detail de in vanchim ok athami sia chon mangkan chim chung to ala Alo la president ni aban chimchang ban tokan khan kan tip mi cho TJP in don zong kasave la ningani ke parhala bini soma khan arak phanting se dai le parhala bini soma a lama ama arak phan liu songa khan kamma chin mi phun sin ha sa adang mi phun vel te Joshua Fan se mi bokha airport Indianapolis International Airport a khan atlai parhala cheu a phan di e TJ tang khan don kha kan team lama so ubik nang ma song ni khan midang jong kha rak som win hala nang ma som khan kan tal pila ti kha ro chnak kan nei la kan tip mi kha cho kan ti tang mi dong khan chi je ping khan ban don e lom pi khan sakau la ma zan ke zan nazi besuri in parhat yang kha CEBC Life Center a khan alop nak poi kha kan to pyak thek la ka poi i kan to pyak ding mi cha phun la ka itel mi cho kan chimchang man tuk en hasak thiam kan somin ha kama siwa on a 2025 e idol winners ang kakan sombe ani long to Dallas Texas dong in karak rabe din kasi a ozo tabak ahak chiana and a ozo tabak amarang level tiang hun inken izum salo cha anga la ti ke ro chinak sa kan naive la ama long salo in kan adang dang min thang kama chinni chung i o thati mi bakha chakan somin hak chon ko na in kan an ma an schedule song ka vin so ta 11 i ro ta kha hau cha kan atu te ka chung ko mi ka chama kha sakau na achi che takin kan to ding si cha kan airport idon tik song asisa zan le program song kan mi pi kha kan som di ha chimni phun long ke kan som ha law Joshua Fan Joshua chat mi pau lom tu mi pau kha kan som ha ti kha ban no chan ta ka du kai lom se CEBC kri fa bu khanan biat en kha alakan nang kan than mi sakol lo ma
CEBC jo kan ni he chin mi phun dot kan dot bakla Joshua Van Rim ka kan lom pi tuk cha kan free bak kan nga ko kha tu kum cho se tha tok se voidanga chun he bantok pui sanga hen lai mi he kan bui ton lamo atu cho CEBC khri fa bu ni hol special in kan sak piak la abikin atu tan bantuk cha ko rim ha hen awan sung loi kho tuk te tha kho tuk se CEBC khri fa bu cha ho po ni kan bo chan chiu ko na kan khri fa bu bantuk ten kan ru chiu ko he Sipathian thong in ta se pastor nan sia ECU pa nan sia nu bu minau nan di lak chunga kan elom tin ni kha kan chim ko an du se eka hen chair president kan van hal ta lai se CWO kong te khatlom pa te ka van lut ta lai mo CWO kong lai kap deu te CWO he mi pi ni kan em hu na hen complain kan tu pa ton mi cho event de long han forecast ti se tu leo do thlen nak te podium hun zonga hen chatluk pi in an chol lowe ti khase an lung se de lo nak te zong kan lang pa to ni mo kha kong he pe lai in CWO nan mission he nan vision la zaida nan forecast mi city mi te kha ma te kha global de ma pi sina tu tan na hen fian tar nak wang kan tu ding in ma te cho kan van hal du musata se upi kai long ka jun suiven chimika program kan tompal te kan chapta la sak long slowin kan lam zong kha phun thum te ala ma zong kha ko wan da chapta kan du la CWO he wan te chom du kun te CWO jo Chin Youth Organization of North America timise la commission la vision statement dot te ka hin US ummi Chin minau te joy san la kan nun thung la kan sining philo nak cha dip min bu kan se la 2001 dak dip lewa hen he ga jun hen Freud tu pol he rak dip mi Freud tu pol he pastor la upa long ten dak se la ma lewa kan an dak ti mi jo live seminar ti an dak op mi se la dala sa ken dak tu mi rak se la Indianapolis sa dak dip mi ma chen dala sa kum khat na kha an dak tu la kum hnia oi khat ti kan dak tua peng mi se la kum hnia oi khat tu mi kha jo ban tu ta kan tangka tampi di minung tampi zong arami minung tampi zong som mi la arami sa kan ma event pi convention pi ban tu ta ken tangka tampi fundraising tampi kol how la ma ti kha khat te ban ni fit ading kan du aruang so matu leona hen akan hu 2025 lewe Kansas City kan to mi zong tangka tam bakan di minau zong thong ni in thong thum kralak anak chok howe stake pinte la ma rungwa khan kum khat la cheu chung he fundraising ko nak chan kan nei le ma kra khan adang dang activity po zong event zong he kan tu mi zan ko le ma kan tu mi po kha kum hia oi khat kan tu mi event ni ken angan tu ra khan a hu ton bana bia kan hukum 2024 le zong khan Indianapolis he ka jun hen Secretary of State Diego Maras zong kan dak ton bia tampi zong kan dak ro ve bro nak zonga upapul he kan dak altin hala ta kan bia tampi zong dak ro ve ma long slawin governor po zong sna se mayor po zong katampi kan dak au pi ve nabatin ma tu kat au pi po kha upapul he kan bakal ve upapul he kan chimru kan CWO ni tuwa ma balaw tilaw te matu chu kan ram halang kong akan daw than nak ko ban chimi sila man tu advocacy kan tuwa mi la bia kan chimmi kan tuwa po kha hu bia kan siton law aruang cho Chin community Freud tu angkal tin kan bia khachim don cheton te kan lang khacheton la CWO tin kan kal kiston law la malong stone kan hi ai kan tu mi event ni kan avan ki angan tu na kan tilkan tu mi de ka hu ngai ton hin ka hu ke mani chun nai kan tu kha ngun cheu chung kan som la ngun cheu chung zong tour zong kalpi stay ki ang kalpi da mani kan CWO tilkan tu mi ka tam pi ban hu deng ti velai kal do mi kan ban lo mai chang now den do than nak cha hin he ka US hin chimino ni tam pi kan au pi ve ko ti mi kha ban lang tar ka du la malong sidong kan te mission kong na ban hal mi khan CWO cho chimino cha di mi sirunga khan
dong ka chun chin min no cha jeda kan to khola ti mi ka huwa kan khang sa peng le ma runga khan atu kan ram mi thil jang mi jong kha thil dam pi alang ding in to kholo mi poka ma poka ruang tu se na te ka jun hen kan mi ko jong kan khat te kan dak to mi cho chin kan ram ang ki la te internship program kan dak to ma chun kan naw le minung ta kha rong nakal khola zor thum zor lin dak ma so refugee camp pula te Mizoram jong se athan tang ko tampal te ma zo ta ve ma internship program kan to mi khan research ka patak te in numbers kate because on US level professional level on kan research ka tha din to le ma an to mi jong kha andak kirpi le athan kan president banalin jong ni khan UNHCR jong khan tampi bia arak chim video jong kan dak post ko ma post mi jong kha mi tampi ni akan the piak la akan hu biak ni kiselo now den kan to ko te la ma internship kan dak tu mi jong kha pakhat naka US mi chimino tampi thna them nak tampi nei amma resume za jong se seng kan nak za jong se rian an tron nak an sup nak kan tampi an resume ka abom jang na te ma long slon kan la le dak tun ti ki mi hen chop ga ban se adang dang an dak bum hi jong ka company chai ko la na baten kan duk thil pha te thil kan tum po ka mi tampi ni akan piak sidola akan the piak tun lo marung kan zeng kan tu lo mi ka lo baten ka bia ban tong dak kan mi so sibo au so tikazun chin chin US mi minau ta baka adil mi sirung kan kam focus la kam priority so tikazun mi akan naw cha kan huwa kan khang ma sa chem timika tu bian ma khat ni kun doctor kun tu sui jong ni kan chap ding bunwa chim chap de ko la se zailo nangma kha kan van hal ma sa than ta la le kan van zo le dang ngun chiu chung na lo pa ve so ngun chiu chung je pastal sila kai jong pastal ti kho jong se kho be me na boten kan o cho ai dang ngai ani sak thiam se ke karaoke sak ka thiam bak ve ai he secretary nu he jong hanan yang he na lo pa ka ti chon na o he ka van ngai ti ka hen sia van hen na lo ka ti hoi tu he siavan CBC pastor bantakam thang kan ti ma se ani kha velo Sunday school na kale jonga ka siarak se cho kum sa pi ye o choi nai fier pa ko ro he se atoi menau te na sala tu bantuk in CYO president North America na tuan te ka hente na tuan chunga tam chunga hen hoidang na kan zaida al ahlei in hital he tu ning tia zang thlai choi de in nai tim tu mi moti mi te kawan in halta nang la se kalom atu hin tuk non profit for to dan sia hin chun jetik pana jetik puate present ke zo bitsko na bate in board member for to dan tampin ro nak CO2 advisor tampin nei te la malka khana tu faikum 2026 kan tim mi pakhat cho angan nga mi se kan tim jong tam ngai la pakhat naka siwa au cho chin timi dit mi surunga hen chin state atang au mi phunvialte minaudang kate upapo tilawen minaudang po ka banabia ka jun hen matu organization of snase adang dang tedim nei jong kate ma po ka petle nak tu kan du ka jun kut basap mi kha unaw kan se chin nga chiao zeda kan tu ti kho ding mi thil pakhat talum ha mo ti mi kha petle nak tu kan du ma ka tip nak jong atim nak tam pin nei chang la ma kan man tim atlam tin khuwa khan chun atlam ting nga lete avan tin ka khan zeda minoni lang tar kan du mi so kan upapol lai le mi jong sna se hika lai yu su mi jong sna se kan velo jida lang tang du mi so kha minau chu kan lungai rual rian kan 20 khau kan lungai khat mi kha la tar kan du tampi thek ro te kam na ken nai jong kan thom pang tampi thek mi so flam la hakhala CNO la CDF ti mi kha tangmai te
le ma khadong na ka chun chin mi chu zit figen to pa khan ke zegen ti angi tam pi gen le file lay bun jot ka hin min no ni zeda kan hak pi gen dir pi ding mi hau mi chu rian kan 20 kho ti mi he lak tar bak haw le ma lang ta nak cha chun siwo he kan be pi nga tin gen hu siwo ni khan adang organization po jong ka ban som na e thil khat kan tu ti khwa khan chun upa po jong ni khan example in mu kho le tha dam ban bi jong ka an mu kho la ti mi ka ro chin na kan ne mi pakhat chu se le ma la ka chun upa kan upa po jong ka te he ka jong sia ti jong se kan ji jong ka te adang nang po he jong ka bro nak tam pi nei kan du kan upa po he jong hen kan foi tu po he jong hen pitet na jong tam pi nei chi kan du siwa au cho pastor la he ka jong kan foi tu po ne rak dir mi rak sirung khan ma ka pe zu ten relationship ka nei peng kan du te la apan hi na ka siwa au ni hen album chuak kan du he ka jong kan idol Angela Dallas mi se la o tha ba amui jong ai do film la o jong tha tuk la ka word nak rong te cho ani cho ram tha la pathian ha long sala te la siwo au idol a on mi fem he word tuk sang ma chi kan la amma jong phangin than lio siwo au ani cha idol rock ong po jong sta se he ka jon kan naw le min anei da ri lo mi po jong kha ma al ma chung kan pe na la tampi ram le phun cha se ta khan album kan chula ti mi ka ti pakhat chu la malaka chun album chua chun sak haw sak ding mi chu tial haw te ta tial po jong kha kampa la jong sna se te ka chun mi no po jong sak ta tiam mi la ta tial tiam jong tampin ma po jong kha kan na in album jong chua kan ti pakhat chu la apathum na ka hen mai kum 2026 kan ti mi pakhat chu angan tak mi kangkum he siwa jong chu 2001 adir mi sela kumkul kumnga kan tinnak kan silver jubilee sibe changla khai kum he nga chun July tha silo August tha hin event ngan pi US mi kip foi tu po founder siwo ne founders mi po long ka som di la sak thiam event ngan pi kan tu la ma event ngan pi mi chu ni khat sla la chuna hin tu ang du ngai mi chu seminar silo la live pe he tu ang du tunit la kha live pe ko su la ma live pe kan do mi jang chu kum khat long slowin kum cheer te tu ko su ding du ngai atu lewa hin pe he kan live mi ta chun kan nei chun mi sport khat ti se la ma rong khan mai kum to kan hin siwa o ne kan naw le cha min ek na min navy na chi nak cha khan pa de nga NAPC cha zonga se Australia ja se UP zonga khan som be ding in ken dim cha khan platform na pek nan ha ti kan go mi ke se ma ronga khan pe he kum cheer te siwo ne ni kan to be la kan to pen le ma apakhat nak cho kan silver jubilee celebration kan to tik cha chun chum tika khan kan to te la ti mi tin da nak kan nei la zan tik tuwa khan celebration te silver jubilee chu nuam tin siwa o thap na se adu tu for real tika som di la nuam tin chang kan pang tin la le ma thil pathum ka fa kuma siwa ni chun tip mi pu seven se la 2027 jong ke convention just stay la ma te jong kin thil tam pi tin la nak kan nei se atha se nang kan tim tu pyak mi atha pai te pon ha jong he kan culture pakhat asitika thaza nang kan chho pyak kho sia kan jan atha ngai ding mi se sui kan van hal ta lai chu kho chan he ka hen se sui kan hal kho an khan FM kha hal na kan van nei te lai se sui atu he chu than zonga khan secretary na rak tuan bal jang te se na van tuan nang kan van tuan piak thane zaitin da tu tanna hen nangma zong ne thlei khun deuh in hital le to atha ti nai zom deuh na nai tim tu deuh na a umma
chu hlan siwei o nan rian tun naka zaite he da kan chambau de la hite he kan tuan deu ok asetia naru ami umma tu tan da tham na tuan chunga han zai tu kan da thajang chho nai timi te kha kan shom to la Sisa obi kai lom tuk na bahal mi kha chabak mi pakhat che se la kai ma song kha akan dak chon leo I CYONA I si lai ni nomination committee lai sisa floor lai ni an rak chok pi di na kan ti ti ka kan kai ma song ke khatale ya kan chun sawai kha kai ruat ve ma he chon ka chon chan kha ma ka chon chan kha lo ti in kan cha song kha ka cham khwa song kha ka van ruat ngai tin ven ta ko ning le ka he president song ni kan sawai song kha ka chon de bru ti nak song kan nei khau the president he Indiana kan be cha kan nei yem ting ken kan chon khau ani song he hak chet in I thai mi kan si cha kan la pakhat nak bi ka kan chon ba thian ni aka ok mi sa kaw ma he cho arong cho kai ma song cho kum li ka chon huwa kai din la ka ti kum khat le cheu phong kai ben din man lama kai ben din lewa kan siang an le si sa dang dang le ya kan achan ka ben pek ma ko in siwa on a le ya kan aka ko chan ti in kan kai ma ni ki ching ka hi hu kau la kai ma ni pum pak in kai ben tip mi pakhat siwa on a he ka le a han chu kan thang chau do kau tia ka ro mi cho pakhat nak pi ka kan chim chang ben tuk in kan professionalism ti mi ka sa kau kan ni organization pakhat ke kan ma kai ma pum pak ni ka ben hu to ka si sa kai tal nak adang dang organization kan ma chin mi phun organization ka ben tal nak ke hu to mi pakhat ke cho chin mi phun kan si cha ken kan nei niam tok ha ma kha tha bak ni se arwang chu pakhat e pe tai nak zong khama ni khat anom tar ta ko ning na an pakhat chambao ngai ro te hang kai ba pum pak ni ka hu mi ke cho professionalism pakhat upat nak si sa organization pakhat kan dir te ka ken ta chu naka tax return kan to te ka si sa jo za le ni ken cha to ning ke tam tok non profit organization kan si te ka ken mam tuk chak le zonga ken marang level organization pak an ken dir bin house city ka kai ro mi ke se be le president song ni kan alung ka ting ngai mi pakhat che se kan ma siwa on a zong chum hai le zong marang zong ni akan thai ve kho nak ha dinga ken ren kha kan chon de how ko ti ya kan ke ma ni kan ka bin lang ke ma ni kan ka bin du mi pakhat ke che se le professional dia ken professional ti ke lai ho in kan chun ka bin chim khau de lo na an ken professional ti ya kan chun ka ma organization kan na thoi nak songa ken ta chuna ka aram lo mi ke cho azo I do lo mi ke cho organization pakhat kan si be cha kan ama ha azo I do lo ti in ken alang tar si lo la ma cha than how ko ti in ken organization pakhat chan chau nak cha dinga ken mam tuk lam pol kha kan ma so ni kan ka du we mi pakhat che se la ma long selo in president mi chim chang man tuk in kan ma siwa on ekan dir nak big arwang ha cho hika North America o ummi Canada ummi sna sa USA ummi sna sa chin meno vialte hesitate da kan choi san khon hala ti mi ke kan rian big che sakau le chin meno ti a hen president li chim chak man tuk in kan matu le si sa falam le si sa adang dang le zak si sa ma kha kan di lak ti in kan 20 in kan ze ke da kan to kho la ti mi song kha project adang dang sin ha sa convention tik songa kan ze da ki kan to kho la ti mi kha lam zong kha kan ma bu pang kan chun pol pa kha kan du mi che se the president zong ni kan ma kha adir pi de mi ka si cha ang kan ma zong kha kan yong mai ta ko ning la adang zong kai tim to mi ka atam pi ko na in kan ajan zong cho aban sa pa chang cha kan ma kha ko sala kai long se CYO chu kana bau chan na e nan tim tu anak tha to nan yang zong la lo pa khri fa bu khat zong nan sala nei niam de en rian CYO cha batak de ten nang kan tuan pek kholai ti ka zom se he ka hen Ephraim kha kan van som lai e Ephraim he a video toite kan van zau ta to na lai mo Okay. Khasale Ephraim kha bihar na kan ban nei ta to lai. Ai he khatte. Video kal hin camera ta lai. Teo han se la tha de ro da ka ti. Na thut na kha chung dewa te na ban thu thiam lai ma Ephraim. Na
khata deu khan lang deu ding khan se atu kha kumli kai thong changna ti ma kha MMA voice za da nai thong le voice za da na on asung na sungbal mo kasung ban voining kasung se atu nai thong nak khate khoi ka ada sima kha mun Wisconsin Holman, Wisconsin Ironworks Training Center. Okay se atu na dir hun na van in hal ta ning la zaitin da nang ma zong ne future plan na nei ning asimo chan UFC level ti bantu kai ding a hen na cha hin lam ai nei chang mo ti mi te kha atoi nak ten chu zon te chavan in hal ta ning la zaitukun da mai le ya tim tu na ngai So right now I'm still an amateur and I'd like to get about 6 more amateur fights before I turn professional and I'm hoping to turn professional by the end of 2026 and the road to the UFC would be maybe 3 to 5 professional fights and the UFC wants exciting fighters so it would have to be either quick submissions or knockouts in order to get noticed and then there's 2 paths to the UFC you can get a short notice fight or you can go through a pipeline called Dana White Contender Series which you fight opponents and you get signed on by Dana White himself so hopefully God willing within 2-3 years I'm in the UFC sarang atua hente nang ma na hoi le ti bantuk na mo atu MMA ti bantuk atu bantuk thok nak te pola han kan ma lai mi na thei mien umpa ma I have one friend who lives in Georgia his name is Ron Bick he is an amateur fighter as well but right now he's taking a little break pakhat hoi na thei mi chu umte chi bantuk lu nak ding cha hen a harma Ntiama chun a harlo se chiama chen hallo tinak sate zaitin da minau pol ha zaitin da tha jang na pek du ven ha hi bantuk thong le ya hen I'd just say just train like you never know where life could take you and what roads God will lead you on so just get in the gym train get some fights under you cuz fighting is a mental game so I'd advise everybody to stay strong mentally and always be consistent always train hard and always rely on God as number 1 na family pol ni zait lukan da na support ve my family is very supportive of me and they always push me to train they always push me to like always work hard always get up early in the morning and train and se kan lom hai la ya atua hen ai thong cho ma mi na se chon atua zau chun ok lak sami le tha jang van ngai mi cho Joshua Van bakne atu bantuk kan teina angkan van hu piak te ka hen Joshua Van he kan mi no nan ma bantuk cha khan zau chun ok tlak ten angkan piak ke nan ma bantu ai thong cho ma mi ni hen tha jang tam pi na lak lai ti ka zum arwang cho Joshua Van zone chim ton mi khe many pa kiu khe rak zau na kan rak ur thok vela amani khen tha jang arak pek kan ti lai cho ma in khan atu bantuk dir hun ka van phak mi se atu kan dir hun a hen chon kan ma chin pa bak kha world champion avan chhuat tika khan chon nan ma por ranga khan batak te in tha jang an pek na lai ti zum nak ka nei se lo se atu kha zaitika da next khan lai fight than lai kha January 31st January ni som thum lan ni khata nai fight lai khoi ka zona da nai fight lai Madison Wisconsin kha nai fight ding mi pa khate zaitluk da a level ase
2-0 amateur. I need to jiu-jitsu. Like, he's really good at jiu-jitsu. He's coming off of 2 first-round submissions. He's 19, 5'10". He's what you would call a rising prospect as an amateur, and I'm hoping to get in there and, prove who I am. Cha ve makaka live paper view phun phai in mo zo asive te lai zaitin da local level da se There is a live pay-per-view as well, and I can put in, there's a link on my Facebook for the live pay-per-view. atu UFC te pol zo mi bantuk in khan ma aman khasive ko Man foi deu. aman foi deu te se kan lom se thajang kan epek ka hen atu bia kan ro mi pa he minau te se kumkul se pumro jong thabak le thajarak pe chio veo a Facebook te po jong khan thajarak pe chio ve te ti kha van som kan van du na Ailaya Joshua Van bantukin van changkho ve te mi se ma kan naw pa he Joshua Van ke interview karak tu ka hin ani ke follower he ma le ronga khan UFC rak thong hlana se la follower he thong rong te long karak nei ve ko chu naten ai van thong UFC van lut mini an van ur la atu he chu ting ni khan an follow chang imo hi kan naw pa jong hem hailaya chun minunga ai van chu khote ding mi se e atu te in hin ve rak support do ti mi kai ka manin kan van somna a Facebook zonga khan Facebook ka Ephraim ku ti se e thajang rak pe te ula hailaya minau ti mi chu kum khat kum hi kal ka vuk ti an thleng ko e hailaya hailaya Joshua Van bantu kan van hu te lai ti zong zum nak kan nai se kan elom chati sia chun bia hal nak dang te khan van lutan hau si la ka hen si wei o president kha kan van hal du mi cho atu bantuk inte boxing lei asakona te khan te ka van hal kan du mi cho professional sinak ding cha hen zaitluk in hinda izum a her zaitluk an da commitment to a her timi bantuk kha support lei asi zonga education lei asi zonga kha professional van sinak ding cha hin zaitluk in da pek chatna a her timi te he minau kan sia nulapa upa kan sia ma cha kan van fian kho deu na ha ding cha te khan ma te cha wang kan chim to la se hikazun hin minau ha hin the MMA le jong se boxing jong hai thong mi compel te ke hu pangai chang na nai jong kha Ephraim, I followed you on Facebook, I believe about 2 weeks ago. So makasila Ephraim jong kan hu zar hi long kan ka hu la Facebook kan follow ko so la makaka khat na ka abet pi ngai mi so mabentuk I trave mi te professional jong boxing jong se mi le jong se kabentuk am na thad kam hu na kin thajang ke dam pek so bakhaw se itin da thajang kam pek kho ha tia chon an ma am Facebook am page se Instagram am page se zu bak ken how ve follow ke amende di mi slow mo zu ken how ma van zu la khan midang page jong khan am ban chuang do la ta khan attention ka mini kan tam pi am ban hu le he ka jong hen Ephraim jong chimi ka pay-per-view jong ka fangkul som thum som ni de squad ma jong ka zo bin hai khan thajang ka pek ko se adong na ka chun ma pay-per-view kan zo mi na kan chok ni na kha amma an chiu thiam ko an ong pek an su pa khan amma cha khan kal thiam si ko ma dong khan ta khan thajang ka pek ban haw le ma long slow hin tukin he ka jong Ephraim jong athokam disco 9 attention na ma jong itin ban pek ni athabak male jonga ama minau long slowin kan nu pa jong tampi amina ban thei chang am ban chang la atang mi so Ephraim ka on they have the asung mi so support pek ba marung kan support pek kan chun awong mi minung kan si we how and Ephraim jong ka no doubt Ephraim I believe you will do a great job in your amateur career and
CUO is here to support you, and we'll do what we can. Ask us, let's talk, right, and see what we can do together. และต้องนะครับส่วนin tuk thazang piet na kan Facebook page follow long slown kan thazang te message jong ke kot na ikha thazang tambin pe ko himu good luck te po ke ta tom pati kot ke tha le ma long slown ka tu so from here naman chim tung kan Joshua Van UFC Tromi akani ka aju ko chang akani ka van ju ko chang runga kan Joshua Van jong ni kan a journey la within that UFC พันดันก็ตั้มปีinterview จงที่จะดังๆจงคันเช่าโคจังและเจรองดักที่วันเช่าคนนักร้องก็จะตัวนักคนชิมตุงคันโจชวันจงตุลีว่ามินุ่งตั้มปีท่าจังกันเป๊กลงสุดแล้วน้ำมาจงค่ะอัดลงเวโอนดีตรงคันท่าจังเป๊กกับวันฟุตซิงมังและโจชวันที่นี่เห็นตั้มปีกันลายมินุ่งจะลำวันเสียมโคจังและมามันตุกินเอฟเอ็มตุกจงให้ตั้มปีมันชกมาคนละมาวันชกกันคันthazang tampi piakan haw zai kun sipek angkum zai kun sipek thazang piak kha kan sembalo haw na ni chuminung tum te kan se ma kan malama thazang piak lo kan chun midang ni kan thaza kan pia lo kha ang chun du se tha se sui atu ka halnak zon te kha panchim veding kan som se president ni chimi kha kalingling bak thazang pe kha be bak la training gi te pola han je kai ke thai to ka chunu professional athlete ka sabelo la na in marang adang ka thai mi sna se atu efrem zon even chimben tak in ken ko upat bak ha arwang cho ta chuna ka pakhat nak pi ka hin chem ma yi kha pi ngai cha pam tuk dim hun nak cha dinga chon role an ai kho lo mi kha atampi la kai mani ka thai tok mi cha rak wel I pakhat lebang ka cho boxing I told me pakhat kha ani so zai saman ai law ar sa le bu long bak ai matabak en pinchon ke zai cha dia chun chema yi cha phima khan usa ka pek nga kha haw le fm zon ni khan aban chim ko kha diet ke strictly in ken zu zong ke haw chalong salo in ken ka thai to ka chun acheun ha ka chuna zi paruk puriat chung bak ke jima ken an chin an chong hin ka thai la ban ruwa tika chuminung khawpo ni kan to kho mi sabak law mam to ka chapathian ni thachwa mi ama pum pak zong ni zom du nak lung thin anai mi bak ni khan to kho mi thil bi long bak se la afrem zong ha kan upat tok the president ni chimban tok in khan haidai zonga UFC champion winner zonga satela dia kan ro chna kan nei kau la mi pi zon ni khan tha sang pek nak lam ha chatam pi ko na pakhat te kan ma chu ni chu chin tam pi hi chu khui fa kan si cha kan cham tu khan pakhat zong kai bom kha pi ngai la nai te achbo bataka kan hu mi chu Joshua Van he second full phong long I chu nak arwang cho chin mi phun pol ni tha kan cham di le setting kan se la ma ka ban thai tik songa khan ke khatalaya kan ni chok kan ni song ka chok pa ve na en ka aphan ngai ti kan karwa arwang cha ka thai to ka chun thla tha cham ni song kan tam ngai la pathian ni kan akan tu ta kan ni phun ya kan choi san chin lang ma kau ti in kan ka hu ve chu cha chun kan nur kan pas na se kan ul kan naw som kha pakhat la pakhat tha sang epik film he phil ha usi la minung kan CV ben tum kan de san cha tampi lai kan du thil chu kan du ning kan atling pang la law na in kan atu pakhat tu kha dot nak ng thin ethe thin nak ng thin tu in kan h1 bia kon ha usi ti kha ban chin ta ka du kai lom se atha tok kan lom se efrem nang ma zong kan ban som ve Well, I just want to thank you for the invitation and having me here on your show. I want to thank you guys for your kind words and your support. And I'll keep you guys in my prayers, and I hope you do the same. I hope everybody has a good night, and it was really nice to meet all of you. Se thank you kan alom se adong nak te ya he ka hen video pakhat kan ban zau tan halai atu he Joshua Van Thompang van leng mi chu ni zana khan roval le kape ti mi khan thonge pe ni khan atai ye ma pe ni hen avan sing khole ma chu ka han a video te he
Ramatokan okay ตอนกันวันเสาร์ตอนหลายโมงจะคัดเสมาคัสเซตุเฮขปานี่คันอวันซิงโคเลโจชัววันซงนี่คันa pace aคันa story ที่อวันลังตรมีก็จะ accept wayใจติกาดาเนี่ยตอนเตลายหายกุม January February ท่าคันจันตอนโดอันเสและข้าจงข้าชินมีปีนี้ถ้าจำเปียกกูนเอาสิที่ข้าวันชิมก็วันดูข้าป่าข้าตัวอันนี้วันท่องมีที่ข้าอารมณ์ขัดนังขันวันเตยจอลส่วน UFC ข้าตัว2025คันจันมาข้าดอกนักข้าสีโดอันเสและ next year เห็นอวัยขัดนักเห็นอันมาปัจจุบันอีตอนโดจงอันเสจุจ้าจันมาข้าจำนักสงคันวันบวมริโกนเฮาสิที่มีใครกันวันส้มกันวันดุนะเสอดองนักไอ้การเห็นอดองนักเตียชิมนั้นดูมีเสียจนจานกันวันเปียกตันหาไรจุดจนกันจานกันวันดอกตันหาไรคือบิ๊กแมทแต่คนชิมตาละโมเสียตูแค่December นี่ให้กว่าเตจอชวันลมปีนักจากคนต้มปัลเตก็มันเปิดตาแล้วมาโปรแกรมคันเจดาตัวคันติมีปูลค่ะต้มปัลเตคนชิมตาแล้วเตโปรแกรมค่ะน่าจะเป็นทุ่มฟงค่ะเพลงกันตัวมันจะเสกกันสวยจังมันจะเสกแล้วมาโปรแกรมคันสักจงลามจงมาจอชวันเลยจงคันประตูชิมนักจงชิมใครจงประตูชิมนักจงเตียแล้วมาถึงจงคันนักส่งปิดจังจงคุมเตียละมาถึงจงคันกับสัมจุดน่าสิที่มีคนชิมตากันดูมาลงสโลนคันมีการจงเห็น raffle ticket กันตัวเตียละมา raffle ticket คันอาจจะมีแล้วเอาองค์โคดิ้งมีเหตุเอาจีดันองค์โคเตียจน Joshua Van มา a training gloves bucket พันมี a training gloves bucket องค์โคสลามา training gloves จงโจมินทุตเจียมีสลายมามินทุตเจียมีจงโจraffle คันเตมาค่ะ number 1องค์โคมิสเตล่าและก็มีนะคะมาอันนี้มินทุตบักมีอังกีจงองค์โคสเตล่าและมาจนposter sign ตัวจะมีมินทุตเจียมีจงค่ะมาจงค่ะองค์โคสเตล่าและมาจน poster มามันทักไอดูตักมีจงค่ะมาจงค่ะอดูมิเนะจกโคสเตล่าตัมปีโจกัมพรุนาแล้วตัมปีโจจูร์สตาแล้วและมาอเมริกมีจงค่ะevent ตัวนักจ่าจงค่ะฟังหาแล้วมาจนโจชูบันจงค่ะแล้วนักจ่าคันมาจ่าคันก็มีสถานที่กุลาและอังกีจงมาจนposter จงค่ะมาค่ะเตลาที่มีกระทงตะกันดูและตัวนั้นเตะ airport ของจงคันเตIndianapolis airport so ฟ้าที่สกุลนั้นคันมีนุ่งตั้มปีรักชกคนน่าจะทิ้งครับเกมนี้กันดูง่ายโจชูวันso Houston มีเซ Houston ไลน์มีสุกจนจำกันเสร็จแล้ว Indiana so Indianapolis มีตะบักเป็นชิมมีเซฟอนและโอรามาและลุงโคฟอนแล้วว่าคัน Indiana ฮิโซเรื่องที่ละอาทิตย์ที่กันจนแค่ very welcoming ลุมตักกัน welcome ค่ะ how มีใน help มีก็เสียมาดูว่าคันส่วนนี้เป็นทีมจังบังคันประธานและมีสมงะคันอบานนกับพันเตดิ้งเสียและประธานที่ตรงจนเป็นพันเจียวติวแล้วและคันน้อมเตียนกันต้องเจียวเตียนนาทีนี้ค่ะมันชิมทันกันดูและมาโปรแกรมเป็นจังหวะคันดอกนักเลยะมันหลักจานนุ่มเตล่าและมันหลักจานค่ะอารามีกันดีรักเป็นจนพันเจอกันหลักปีเขาเมนนาแล้วนาบเตอินphoto booth จงคอมเตียและมา photo booth จงอ่ะคันมาโจชูวันเตียcardboard poster บิกเตกัมพรินเตียและการจงอ่ะจนมาโจชูวันปุ่มปากหลักทำมันเริ่มมีจงคัดคันนักจันเขาอุ้มติงฮะและมาถึงจงอ่ะจนโปรแกรมจงอ่ะจน CBC ละฉันจะมีนุ่งทองทุ่ม from ทุ่มดิ่งนี้สิละนุ่งทองทุ่มเตอร์จะกันชั่วปักขาวกันชั่วคนปักขาวอัดโจมดิกนุ่งทองทุ่มชั่วปักขาวเฮร์ซีละชุดหนักติ้งเรามีก็จะทุ่งเลยจังหวะคันดีร์ดิ้งก็สเกาเตอร์
security zong public officer po zong tan pin kun so akan au zong ha anrala lama chun CBC security zong hika zonin CCI zong security zong kaming tam pin ya kan tum pekela la himte in sala marunga kan hopo ka vanra dina se atulio live akan zo mi himnung bezen da kan zo ka thelo now din hika zon live akan zo min hinsun indina umin si siola indina kom umin si akan chun Friday December na hikwa so street pahating squad te rian zong helps to of teu pa inka on stiala matika chun chutna athabi nun dua chun pruk ba kam phanu lo ta khan chutna ka atha chun mika nen ding ha le ma chun tun do kha chim phil so mi so ma dutika hen luman entry ticket hizen ma lo baksila free entry baksila marunga chun alut masami pau nak tingla la minung kang kha tuk so sia kan la inga kha kan kha te ding se marung tuan ten phak ra jomu prochoban jong athai jinga khan istona jong than chok ding sirunga khan chan sapi nei lo runga khan tuan ten kan phanu la pasri ba ka tak na la la marunga khan hika zon live ka kan ja mi ga te kha nan za pi ten ada pa te ni ka chu na ka mentu matika program la kan tam pi than gun tu se se thata se Ephraim nang ma zong adong na ka chimna du mi sia chen Joshua Van Sin zonga chimna du tha mi sia chen zai pau everything you can say. I'd like to meet Joshua Van one day and like maybe get some training sessions with him. He's a very high level fighter and he's well rounded too. People say he lacks jiu-jitsu and ground game, but if you follow his amateur career, he's actually finished the fight in what you would call a calf slicer. That's a really nice jiu-jitsu move, so it'd be really cool to just meet him. And it's super cool that CYO is hosting a celebration for him. He brought the belt back to our people, and it's really cool that there's no entrance fee or anything, so that's super awesome. Also Friday chara velai loma I live in a different state and I have to focus on my fight as well, so I can not make it. But he does have my support and my prayers. Se tha kan alom se sui nang ma zong adong na ka chimna du mi president zong le a shel sul mi zong a umri sul lai ma zailo kha airport kal tik al khan zekin da tim tu na nan nei sisa phai in khin ma kal ti ding ti ban tok ma la pum pak chu zong ma kan kal lai zekin te da khate kha airport don nak ding kha cho pumpak cheu in khan rating kan som na ruang cho kan thai ban tuk in Indiana airport kha ban hit deu cha khan ma ban tuk bas son kalti zo khan zo cha idu to kola na in khan last minute tuk si cha khan ma tuk le kha cho kan ban itim khori kan ban itim kholo na han kan tim khostia khan chme pi si zo khan thok pa kan than chan ti la la he ban tuk Joshua Van lompi nak we athong pang thai nan du sia khan chon kan ma siwa on a page song sa CBC USA page long sa CCI page long khan thong pang kan nak than lang lai cha khan ma song kha like te u rak follow te u ti khan chin ta ka du la airport kal ning kha cho kan ni ninga hin chon pang par sa lam ha ki tal kho sia khan chon lai lam te song kha airport bak a lam I don kha kan du pa na an khan atu he kan chon cho ma le pin ha sala atlam tin sia khan chon mu te la atlam tin bal lo sia khan chon ninga ni san apoi tik zo khan mu chem ko la ti kha ban chem ka du la airport le kha chama kha sa ko sala dok na bi ga bicha bichim ka ban du be mi cho bi kan lom tuk ti kha ban not chan ka du la Ephraim good luck on your fight and we are praying for you and we are supporting you from CYONA, from all of the Chin youths and the Chin community. Kan mi punrushim ma hibin tuk fighters sa adang athlete kasali zong professional level tiang an patika hin kan lom tuk chana hin chon kan ma ni kan to khomi cha umlau chacham piak la tha sang pek long khesakau la kan ni zong hailei zong azutin da kan ma Chin mi pun I mam tuk kasale ya
professional level tiang adir mi song he kam bom khot na la tha jang da kam pe khot na la ti song khelam jong kha kan rakol bela la kan nul kam pa jong ni siwa on e jong he ara kan dir pi pen ko ti khaban no chan ka du kan tin lo nak satam pila kan tin nak satam pila na an khan kan nul kan pa ni tha jang na kan pek tha na kan champiak phaisa le jong si sa adang dang le jong in ro nak chut nak le jong si sa ma te khan ta kan bom longa khan siwa on e hi cha kan thang chok khola ti akan kam ma jong ni khan kan ro mi la kan dir pi mi je se la bi kan lom tuk ti khaban no chan ta ka du religious la political voice to mi jong he atha tuk hale jong ara kan to pek chin lang ma ko ti khaban no ta ka du ai lom se kai lom ve kan chin mi phun ni atu bantu ken world champion kan nga e valei chunga khen min thang pol khe vai media pol ni khen zai kan tilai han camera he zai he kal na ma tha thilon kan an but ton ha ke a wa kesela atu tana hente media pol na te ra na osila media kip na nang kan online ma sui ma chu wang kan let to adang he lai indian ha zong indian na kan umpa len he a Ote atami Teresa ko Joshua Van kanan upat ko lati akan aro nakan nei ko la ama song kha seketing ha pumpak en upatak anan lang toy ko sia kan John ke kamma ni kan ro pa mi ka security ti ben ro ti ka ken ami ni tong toklem han thak pi tok mam tu boy pa na kha chok class ti ka kan du mi je sakau ama song cho menung pakhat sibe cha kan ma ta kan mi tampi ni han thak pi behal tuk cha kha tam tuk so sia kan John ama cha sanga kan ke phindang kha sula ti kan ro pa cha kan na in media pol to rak chok di ka athami se a her sia chun nan live song kan nak thlau nan page show song exposure tam da nga mi po kha tha ko se tha se tu jana hi ka hen chan ang kan pe tu CWO kan president le secretary sia Ephraim sia na chunga kan alom kan GS jong ang kan chua tak chang na ten chan ang kan pek cha khan kan alome ang kan zo tu nan di lak chung zonga kai lom ti khawan chim ka du se atu tan che ka hen kan secretary zong nu zong ni khan ang kan van on pa ko e tu tan che khwa ka van ruat pa ngai ve la kan Joshua he hitluk valai chung min thang cha achan pek en airport a hen kalve tha ko la ti he kan ru pa atu Zambia kan ru pa chu ma hen kan lunga hen awan chuak pa thlo ma le ma ruanga chon kai zong chan pek kho kan van zoom ve ti la le kan president ni chim ban tuk in khan atu tan lom pi na khe kan chin mi phun cha hen chon asung loi chem asang chem mi lom pi na kha salai chu cha tan Indianapolis au mi chu kan van tha to Indianapolis au mi ni hen chon chua kho di izom nau se rian atun mi zong ne hi ban tu i world champion pi asami pi van lom pi na a hen chon chan pek kho he rak azom cheu nau se ti khawan som kan na he airport kaltik zonga ke zong kai tho ve te la le se hi ka hen kan secretary nu ni achim ban tuk in khan a ho kan si zonga khan kha ban tuk lewa khan chan chan hai te tuk cha hen be hal ke vai so kal tuk kha cha athalai lo cha khan media dang te si zonga pumpak kan si chiu zonga khan kha ban tuk kha cha tu lawa khan athabik lai le ma bal te chu hi ka hen kan van som du ven min ha chu ke zong kal kho kai zom ve hrim la e kha ka kal tika ka khin arak phak hlan te a khan zailo airport di arak pha mi popo bia cha kan du ta mi na chu ka khan kan don tika ka hen ke ma zong ni bi hal nak te kha toy prek te kan van nei ve ten hala la kha khan zaitin da bia tha big in chimla le kho kai zom te ka le kho kai zom lai ti mi kha atu ten khan tim to na rak nei cheu la vai airport ya kal ding mi po ni khan chan ma te kha se Joshua Van tha jang pek nak ding cha ma te cho vai kai van tim ve lai van kal kho kai zom ve te lai airport a kan tong na lai azana CEBC biakena life center a kan tong na lai tha jang rak pe cheu nau se ka khen kan tong cheu na lai ti mi kha adong na ka van chim gadu mi se hi vialen kan van dong ta ri lai khamang tha ko neo bye bye
Mangcha.